jento johda sim gebonan yang paju makanan beru doa. So baca bismillah bengeta syaitan yo paju makanan na pegahaba berdoa mano dan ni sembahyang di kota syaitan bejeta baca ladu mendoa wate arisan nah hapisajan gebuka WA ladu mendoa wate arisan nah hapisajan gebuka WA bekau sabi mangun ya sigam bungkuli barang bajengun ija ladu mupaki hana primalam anu digop nyansi tuntun dua agu walako yu matok lamblang yang naboh pisang yu tutup raga cin kun masin ngon cuprok asam cahaya sigam tersut ngon mata peulun taguan seut masih gram resa kapitan menyuk pihana lunja uku de mejamu utang ata uronyan tabayana lunja uku de nejamu utang ata uronyan tabayana